Pomaže Bog, hajdučki, harambašo i atamane kozačke organizacije. Hajduci su stigli na hajdučki sastanak da uruče raport spremni za nove pohode i ciljeve. Bog ti pomogao. Živio mi i Barjatare. Zdravo biti. Braćo Hajduci, braćo Hercegovci, pomaže mi Bog. Bog ti pomogao! Haravašo! Jeste li dobro putovali? Dobro! Nijeste imali smetnji na putu? Smetnji nema! Uz pomoću Boga. Bogazi prelaze sve Svakako uz pomoću Boga. Živjeli mi i sada ćemo dati našem domaćinu ovdje, organizatoru, da održi njegovu besedu, njegovu riječ, da nas obrati u ime opštine Gacko. I vas dvojice. Poštovani, potomci Hajduka, Uskoka, Jataka i Kozaka ili braćo Hajduci, Jataci i Kozaci, dobrodošli u naše i vaše slobodarsko Gacko. Dobrodošli u Svetosavsku zemlju Hercegovu, zemlju Svetog Save, Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, zemlju Save Vladislavića, Svetog Petra Zimonjića i mnogih uglednih i poznatih sveštenika, vojvoda, hajduka i ratnika. Sava Vladislavić je rođen u gatačkom selu Jasenik 1668. Umro je 1738. daleko od rodne grude. Putevi gospodnji odveli su ga preko Dubrovnika, Herceg Novog, Carigrada i drugih primorskih misija i trgovačkih puteva do carske Rusije, gdje se je posebno istakao i zadobio povjerenje ruskih careva Petra Velikog i Katarine I. kao savjetnik za mnoga unutrašnja i međunarodna pitanja. Sahranjen je u carskoj grobnici Blagoveštenske crkve Aleksandro Nevske lavre. Samo da pomenem nekolike bitne stvari vezane za njega. Uspostavio je i danas važeću granicu između Rusije i Kine. Nedavno smo saznali da je upravo on osnivač obavještajne službe KGB-a Ruske federacije. Blizu grada Kjahta na jugu Rusije podigao je grad Trojicko-Savsk i u njemu crkvu posvećenu Svetom Savi Nemanjiću i tako dalje. Ovakve biste, kao što ćete danas vidjeti ovdje, nalaze se u Gacku, Sremskim Karlovcima, Herceg Novom i Sankt Peterburgu. Iz Gacka je i Tešan Podrugović, savremenik Vuka Stefanovića Karadžića. Danas ga pominjem zato što je upravo on sakupljač narodnih priča i jevskih pjesama koje su pjevale o hajducima, jatacima i njihovim podvizima. Nedaleko odavde je bista Stojana Kovačevića, hajduk i hajdučki harambaša, koji je preko 40 godina zadavao muke Turcima i Austrougarima. Učestvovao u svim ustancima Hercegovine i Crne Gore u drugoj polovini 19. vijeka. Sahranjen je pored sabornog hrama u Nikšiću. Pomaže Bog, Hajduci! Bog ti pomogao! Lijepog dana danas da se sastanemo u Gacku ovim povodom, pa i vrijeme nas posluži. Ja ispred Udruženja srpskih domaćina iz Hercegovine želim da vas se pozdravim od Ljubinja, Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinja, Berkovića i Srpskog Mostara. Uvijek su domaćini bili jataci vama. I to je, vidite vi, to i ovoga puta. I to će biti i mnogo puta. Ja vas još jednom u ime domaćina pozdravljam i želim vam uspješan rad. Živjeli i zdravo bili, na mnoga ljeta.
Hercegovci, evo po drugi put, pošto sam ja rodom iz stare Hercegovine, ja se osjećam ovdje kao normalno na svome, kao da sam domaćin i ja, pošto sam tu preko brda, nije daleko. I sada ovdje bih, sada ne dužim da vam ne uzimam vrijeme, prepustio Stevu Vraniću, atamanu, vrhovnom atamanu kozačke vojske organizacije kozaka, Rusije, ratnika i zagranice, da vam se obrati i da promoviše našega prijatelja i druga Zorana Gajića, atamana Republike Srpske, koji je to zvanje dobio, ali nije promovisan do sad na ovu zemlju ovdje Hercegovu, da to dobije tu Pajukas. Ništa nije slučajno, kod nas kozaka se kaže ljubav kazaki, ali nadamo se da ćemo to naučiti. Kad kažem ništa nije slučajno, naš vrhovni komandant svih kozaka Rusije, general Podolacki, predsjednik Komiteta za bezbednost, onda FSB. Tako da ništa nije slučajno. Ja ovdje imam jednu čast veliku da u ime kozaka Rusije proglasim atamana za Republiku Srpsku Zorana Gajića. Zašto? Zato što je svojim radom doprineo jedinstvu u pravoslavlju, očuvanju pravoslavne vere, svojim znanjem i umećem uspeo je da napravi jedno jedinstvo duha, da približi pravoslavlju i običnom svetu i nama kozacima. Kozaci, kako sam Putin reče, to je nit pravoslavlja i ima jednu ulogu u budućnosti da poveže sve pravoslavne zemlje kroz stanje svesti, etike, morala, kroz i neke druge aktivnosti. Zadnji put kad sam bio u Moskvi, ja sam i uradio jedan projekat ekonomija kao nit pravoslavlja i kozaštva. Tako da mi imamo i ovdje potencijale gdje možemo uvijek nešto unaprediti i uraditi nešto za nas. Znači, kozaštvo će se baviti i ekonomijom i kulturom. To je organizacija koja je na ovim prostorima poprimila jedan veliki zamak, pogotovo u Srbiji. Imamo 26 kozačkih stanica, a nadam se da će naš brat Gajić Zoran baš svojim iskustvom i tako dalje doprineti da se i ovdje što više kozačkih stanica osnuje i da to je neko jedinstvo duha kroz pravoslavlje, kroz neko znanje i u temelji među nama i da se sačuva pravoslavlje. Zato bih želeo da imenujemo ispred atamanske uprave Gajić Zorana za atamana za Republiku Srpsku i ujedno smo ga proglasili pukovnikom s obzirom na svoje mjesto i odgovornost, dobije čin pukovnika koji je registrovan u kozačkom pokretu Rusije. Znači, naš brat Gajić Zoran od danas postaje ataman Republike Srpske, gdje će dosta doprineti i u razvoju kozaštva i u jedinstvu i tako dalje. Ja bih želeo da on dođe, da mu zvanično uručimo gramotu.
mislim da sam dovoljno rekao, ne treba neki suvišni reči. Nadamo se da moji prijatelji i moji brat Ivančani, koji je zamjenik u Cerek organizacije, će dosta pomoći ovde i često novim prostorima i kao glavni Kanabaša, baš kroz tu neku patriotizam i tradiciju i jedinstvo duha doprineti i razvoj kozaštva. Hvala vam, prijatelji. Pomaže Bog, braćo i sestre. Pomaže Bog, slavna Hercegovina. Drago mi je i čast mi je i zadovoljstvo baš ovdje u Hercegovini i stvarno mi je čast da ovo dobijem odlikovanje i priznanje. Ja ću se obratiti sa malo riječi otprilike o sebi. Ja sam Zoran Gajić, u Litešću rođen, opština Doboj. Radim u policiji u Doboju, viši inspektor. Predsjednik sam udruženja Srpsko-Rusko prijateljstvo i jedinstvo svih pravoslavnih naroda. Jedino udruženje koje je najaktivnije na Balkanu. Darovao sam svoju zemlju za izgradnju prvog manastira Svete Matrone Moskovske u Litešću. Podigli smo manastir blizu pokrivanja uz blagoslov vladike našega Vasilije. Sagradili smo manastir i predali eparhiji Zvoničko-Tuzlanskoj eparhiji. Nabavili smo lim iz Rusije, počeli smo gradnju prvoga duhovnog centra pravoslavlja i napravili smo 2 biste caru Nikolaju i našemu predsjedniku svih pravoslavnih zemalja Vladimiru Putinu. Te biste su bile ovdje u Gacku, obišle Trebinje, obišle Bileće, obići ako Bog da ove godine do samog postavljanja, kad se postavlja biti u mjesecu septembru. Imamo pismeno, odnosno blagoslov od Ruske ambasade u Sarajevu, ambasadora Petra Juričova. Imamo napismeno da nas podržava i da smo jedno udruženje od najaktivnijih. I zato želimo da u svakom pogledu, svakom gradu naše Republike Srpske ostajemo to udruženje i da nastavimo i da ostajemo tako i naše kozačke stance. Da vas samo nešto posjetim. Slavim slavu Đurđev dan. I dolaze mi gosti svi, što kaže, krajeva i rekoše ovako, pričaju običaj, ne znam da li je to običaj u Hercegovini, ali tamo u Mrkonjiću gradu, Šipovu, jedan dio ostale, tamo zapadne Republike Srpske, kažu, postavlja se večera u 21 čas, a znate zbog čega se postavlja? Ne znate, a znate zbog čega se pale svijeće po šumama? Zato, kad je turska vladala ovdje, nisu smjeli paliti svijeće pravoslavne, nek su morali nositi u šume, a nisu smjeli postavljati večeru prije 21 čas, zato što Turci po noći ne hodaju. Zato nikad više da ne palimo svijeće u to doba, da palimo onda kada je vrijeme i običaj naši. Budimo jedinstveni, borimo se za opstanak srpskog naroda ovdje i svih ostalih naroda, neka žive sa nama. Borimo se za našu djecu, da ne idu na zapad, da i zapad ne bude, nestat ćemo tako. Borimo se da to bude više. Živjela Hercegovina, živjela Republika Srpska, živjela Rusija i Srbija, živjela Putin!